Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala açık sımakta ola Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Bugün inşallah şu savağızda ulap muhtar kitabından Kitab-ı Salah namaz kitabından babu ma yef'alu qabla salah. Namazdan aldın emne kılış gerek şul bab boyunca sözümüz başlayız. Anda başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bi senedine muttasil ila'l muallif rahimehullahu taala ve adamallahu naf'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumis sairis salihin fi'd darain. Amin. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال باب ما يفعل قبل الصلاة. Namazın aslında emne kılışımız gerekli. وهي sittu faraid. 6 farz var dedi. Anın birincisi taharatul bedeni minen necaseteyni ve taharatul thawbi ve taharatul mekani ve setrul avra ve istikbalul kıble ve niyetu dep 6 neseni eseptedi. Bizde namazda içki parız, anan tışkı parız degenler var. Oşonun bu sırtkı parızı jönde aytılmada bunu şurutu sala namazın şartları dep koyada. Ve hiye ay allati tuf'alu qabla salat. Namazın aldında kılına turgan nerse sittu faraid. 6 parz var eken. Bunu şart dep aytsak da болады. Birincisi taharatul bedeni minen necaseteyni. Deneni iki najastan taza bolusu deydi. Deni iki najasattan taza bolusu gereken yani el-hakikiyya vel-hukmiyya. Çındap najasat bolğan jana ökümde najasat bolğan iki neseden taza bolu gerek. Amma minel hakikati alemi çınığı najasat degen emne dese li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin sözünde ighsili ankiddem. Jana bir ayal gelip istihada jönde suraganda ighsili ankiddem. Özüňön kandy juup salgın ve salli. Andan keyin namaz okuğun dedim. Buna oşol çındap hakiki najasat bul kan. Eger denege tiye turgan bolsa oşonu tazalоо milletli bolat. Fa vajabat taharatu anin najasatil hakikiyya. Oşondan çыныğı gözgö görüngön najasattan taza bolunu. Demek adam namaz okurdan burada denesi iki nerseden saktaşı gerek eken. Tazalaş gerek eken. Birincisi çınığı najasat, zara bolsun, kan bolsun, mazi bolsun, başka najas bolsun şundan tazalaş gerek. Al ikiye bölünöt dedik. Al hakikiye çındap gözgö görüngön, özü turuş turpatı menen najas bolgon nerse, andan ikincisi ökümde najas bolgon. Azı birincisin bildik bul kan, najasat şu nerseler. Amma minel hukmiyeti, alem ökümde najasat bolgon nerse, fali kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sözünde la yakbalullahu salate imrin hatta yada'at tuhura mevadi'ahu el hadis ve annehu yucibu taharata minen necasetil hukmiyye. Adamdan bil hukmi najasatı dağı tazaloonu peygamberimiz bayandadı. Birincisi hukmi oldu. İkincisi taharatı savub. Andan keyinki ikinci mesele adamdın giyiminin taza bolusu. Adam eğer giyimi taza olbay turamasa al adamdın namazı kabul olbaydı. Şoğa Peygamber Allah Teala ne ve thiyabaka fatahhir, sen giyimingdi tazalagın dep Allah Teala ayatta buyruk kılganday. Qaysı Muddathir suresinin 4. ayetinde ve thiyabaka fatahhir, giyimingdi tazalagın dedi. Demek namazdan aldın giyim tazalanması gereken. Üçüncüsü ve taharatul mekan, orundun taza bolusu. Leanne tathirat thawb lima vacaba bima telawnahu anifan. Yani giyimnin taza bolusu joğacakta ayet bilen bekemdelingen bolsa,
vacaba tathhir makanehu ve bedenehu bi delaletin nas. Emi giyimdi tazaloo nas menen fasiyabaka fatahhir dese, emi şu ayatın dalalatında demek giyim tazalanıp durmasa orunda taza boş gerek degen ikinci delil mına uşundan gelip çıktı deyim. Demek orundun taza bolusu, meçitin taza bolusu, cay namazının taza bolusu, okuy turgan yerin taza bolusu namazdın şartlarına eken başkaça namazlı başta elekten buna uşul neseler bizde tavulunusu gereken. Andan keyinki 4. bazı satru avra. Adam özünün uyattığı yerin namazdan aldın cavuşu gerek. Öz bardığıyla yerden uyattığı yeri cavuş gerek. Bırak namazda uyattığı yeri açılınıp kala turgan bolsa al adamın namazı kabul bolbay kalat. Şonun için satrul avra namazdın sırtkı parzlarından. Allah Teala Kur'an'da ne dedi? Huzu zinatakum inde kulli mescid. Özün gördün zinatыңarda her bir meçitte algıla başka kılganda giygile dedi. Bu ayatın tüşünün sebebi bu A'raf suresinde ilgeri Mekke'deki müşrikler tavaf kılganda cılanaç tavaf kılışırken. Kabe'ni cılanaç tavaf kılışırken. Erkekler gündüzü cılanaç tavaf kılışırken. Ayallar tündüz tavaf kılışırken. Anan uşul ayat düşkönden keyin Huzu zinatakum inde kulli mescid. Zinatakum degenden maksat avratыңарды жаба турган нерсени жаап анан таваф кылгыла деген буйрук келген. Ошондон улам авратты жабуу парыз кылынды бул намазда сырткы парыздарынан. Андан кийинки 5-чи парызы истикбалул кыбла. Кыбланы намаздын сыртында кылабыз да. Биринчи кыблага карап намаз баштайбыз го. Демек кыбланы кароо 5-чи парыз. Allah Teala Kur'an'da ne? Favallu vujuhakum şatra. Buna uşul Kaaba jaktı qarab yüzüңөрдү burgula degen ayat şatra degen söz ay cihata uşul taraptı deydi. Kıblаны qarab boyunca bizde kichine talaş meseleler var. Adamlar kıblаны qaraganda azırkı telefonda alıp telefondan qarab turup anan keyin Nasat Media'nın ja başkanın Kaaba'nı qaray turgan жана стрелканы карайт дагы мечитке салыштырат. Мечитке салыштыраттан мечит бир аз кыйшыгыраак болуп калышы мүмкүн да. Бул мечиттер салынып атканда болжомолдонуп салынган. Бул телефондогулар так көргөзөт. Анан мечит бир аз кыйшыгыраак болуп калса, жанагы стрелкага туура келбей калса, эмне кылат? Жамаатынын мынияка карап, мунда сон нерсе турса, бияка карап бурулуп башташат. Şunu gördüңөр бе, көп мечиттерде бар. Ушул көйгөй. Эмнеге көйгөй? Мечит кыблага карап болбой калыптыр, кыблага карап салынбай калыптыр дейт дагы бурулат бияка көздөп. Кыбла деген нерсе мынча жер эмес. Кыргызстанда күнбатыштын сол тарабы бардык кыбла. Ошого менин улуу эжем бар. Бутум тип созуп отурса Jezdem aytat. Tart butun kıblага karap sunba deydi. Sebebi adepten emes da buttu kıblага karap sunu. Meşitte oturganda da eğer but orup atsa makul da kıblага sunup alsaң. Eğer de mümkünçülüğün bolsa kıblага karap but sunulbayt. Adamlar yüzün karatıp şu kıblага karap atsa sen butun sozboğun alacak. Жоқ, кыбла бул жакта да мен бияка созуп атам дежем. Десе, кыбла сага мынча жер, ушул но батыштын бардык кыбла дейт. Ушу туура пикир да. Муну телефон менен көргөзүлүп аткан стрелка бул технологиянын өнүккөн мезгил болуп Каабанын өзүн көргөзүп берип аткан болсо, бизге Каабанын өзүн кароо Кыргызстанда милдеттүү эмес. Маселен аркаракка карасак, эгерде бир адам meçitin içinde olsa, Kaaba meçitin içinde olsa, Kaaba'nın özün karao milleti olur. Kaaba'nı görüp turasız. Kaaba'nı görüp turasız, içinde jüresiz, umrada, acılıkta. Kaaba'nın özün karaş sizge milleti olur. Başkaça aytkanda sizin yüzünüz, denetiniz Kaaba'nın bir bölüğüne tiyiş gerek. Bu millet Kaaba'nın içinde.
Kaabanın içinde degende haram meçitin içinde. Kaabanın içine girip kalsanız anda 4 tarafın kıbla ошол жерде. Себеби бүтүндөй тарабың сенин эмне Кааbaga карап турат. Себеби Кааbanın içinde olsa бар жер каралат да. Эми Masjidil Haramдын сыртына чыккандан кийин мечитти караш милдеттүү болот. Кааbanын өзүн караш ошол мечиттин сыртында туруп таба албайсың. Мен кепилдик берем сага. Жанагы астындагы немелер бар го, мраморлар, сага митип кыбла тарапка карап немелип койгон, ошону эмес. Жөн туруп, мынтип карап туруп таба албайсың. Мечиттин сыртында туруп таба албайсың, 100% карай албайсың. Себеби мечиттин сыртына болгондон кийин ошо мечитти карайсың, болду. Кааба тарапты. Мечиттин сыртыраак болуп, башкача айтканда Меккеден чыккандан кийин Мадинада болсун, Таифта болсун, же Риядда болсун, Саудиянын ичинде Макканы карайт. Себеби Каабаны харам неме мечиттин өзүн табыш кыйын, Каабаны эмес. Макка каякта, могул жакта Макканы карайт. Ал эми Саудиянын сыртына чыккандан кийин Кыргызстан болсун, Россия болсун, каякта болсо, каякты карайсың? Саудияны карайсың. Ошол тарапты карайсың. Каабанын өзүн табуу мүмкүн эмес. Ал эми жерден айга чыгып калсаң, жерди карайсың. Бисмилла, кеттиң. Ал эми мына телефондон берилип аткан нерсе сага милдеттүү эмес. Ошон үчүн аятта эмне деп атат? Фаваллу вужухакум шатра. Жүзүңөрдү Кааба тарапка бургула деди. Каабага карагыла деген жок да. Кааба тарапка, жихатаху. Ошого кээ бир мечиттерибизде баягы муну карап алып үнтпегиле. Батышпы? Батыштан кичине сол жака карап турабы? Болду, ошонун бардыгы кыбла. Антип жип тартып алып, мынтип кыйнаштын кереги жок. Мынау Садыр Жапаровдун, президентибиздин атасынын атына коюлган Жалал Абад курортто бир илим борбору бар мечити менен. Ошол баягы барып муну карап мынтип караса бир аз кыйшыгыраак адамда бияка карап окуйт да. Жок, ушул тарап кыбла иншалла. Ошон үчүн бул эле эмес, бардык эле мечиттерде батыш жака карап турабы, чыгышка эмес. Баягы 70 канча градус бияка бурулуп эле кетип, тескери карап же болбосо такыр батыш эмес, мынакты түштүк түндүктү карап калса, анда туура болбой калат. Себеби фавалли вужухакум шатра, тарапка карагыла деген сен ал Кааба тарапка, Саудия тарапка карабай калгандыктан анда Аллах Тааланын буйругун аткарбай калган болсун, жана Каабага тарапка карагыла дегендичи. Ошого мечиттерде фитне кылбастан, ошо мечиттер анча мынча мындай боло береби, нары бери. Эми ал мезгилде, ошол мезгилде мечиттер салынып атканда, мисалы үчүн бул мечит наркы жанындагы эски мечиттин мукабилинде салынган да, немесинде, кыясында. Наркы мечит ошо эски мечит. Азыркы Куран окуй турган борбор болуп, карла Куран окутпайбы? Бул эски Бишкектеги илгерки мечит ушул. Ушунун кыбласы каякта болсо, муну ошого карап кылынган. Эми илгери тушмалдап туруп, божомолдоп туруп кылынган. Ошол тарапка күнбатыштан бир аз солураак болду, ошол жак кыбла. Анан муну телефондогу нерселер бул так бергендиги үчүн буга алданбаш керек, Ушул тарапка бисмилла боло бериш керек. Болгону сенин кыбланы караганда кыбла мынакта болуп атса, сен мынакта карап алсаң болбой калат. Себеби сен кыбла бул жакта калып кетти. Калган абалда дурус боло берет. Мына эски мечиттерде же болбосо айылдарда салган мечиттерде ушул нерсе бир аз көйгөй болуп атат. Эми бирөө мечит салып атат. Бисмилла, машалла. Аллахым разы болсун. Мына аппарат менен текшерип туруп, точно кылып салсаң болобу? Сонун болот. Анда сөз жок. Болгону мурда салынып калгандары кичине кыйшыгыраак болсо зыяны жок деген сөз. Такыр бирөө батышты карап атсак, мечит түштүккө же түндүккө карап турса, анда болбой калат. Андан кийинки ва нияту. 6-чы парызы ния ли каулихи таала ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин вал ихласу иннама якуну бин ният. Ва ма умиру, аларга эмне буйрук кылды? Илля лиябудуллаха, Аллах Таалага ибадат кылууга, мухлисина, ихлас менен Аллахка ибадат кылууну буйрук кылды.
Oşol al-ihlas degen nerse emne dese ihlas çyn yürekten bolu innema yakunu bi niyya, niyet bilen bolat deydi. Niyet masalesine gelgende namazda niyet kılganda niyet kanday kılınış gerek? Til menen kılınış gerekpi, jürek menen kılınış gerekpi? Til menen kılgandar bidatçı boldu, je jürek menen kılgandar tuura boldu. Egerde ökönü biriktep kılgan bolsa kanday boldu? Negizinen en-niyetu mahalluhul kalb. Niyetin ordu jürek. Yüreğin menen bismillah dep koptan namazga niyet kıl, Allahu akbar desek mana oşol niyet boldu. Niyet negizi jürek menen bolat. Biroq adamlar mında kıynalıp, jüregi menen niyet kılıştan biraz kıynalıp durup, tilin koşsa, men peşin namazın 4 rekat farzın okuwaka jürek koşa ketutat, tilin aytutat, niyet kıldım Allahu akbar desen ziyan mısın? Ziyan emas. Sebebi tilin sen jüregin bekeminde otat. Bidat degenler kayaktan geldi dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tili menen niyet kılgan gelgen jok dedi. Gelbese bidat bu. Bidat kaçan bolat? Egerde karışı gelse bidat bolat. Bidat jana şeriatta kaytarılgan bidat kaysında bolat? Eger Peygamber kılgan emas, biroq Peygamberдің sözüne karşı gele turmasa şonda kaytarılgan bidat bolat. Anda minege senin akılın jetkende bizden mingdegen, yüz mingdegen, milyondogon alımdarыбыз, anın içinde Abu Hanifa. Senin akılın jetkenge Abu Hanifa akıl jetpedi. Tili menen koşo niyet kılsa hasanun dedi, durus dedi. Biroq jürek menen kıl alsan, jürek bilen kıl dedi. Azırkı mezgilde emne sebepten adamlar jüregi menen niyet kıla alбай kaldı. Sebebi adamdardı alakısıtkan nerse göğüp ketdi. İlgeri bireunun eki eşkisi olsa, bir 5 tüp kurması olsa, anan ayalı olsa, bir alaşığı olsa, boldu problema çeşilgen. Boldu 5 eşkini hepte bağıp gelet dağı, kurman ap gelet, niyet kıl namaz okuy beret. Hazırkı mezgilde adamdardın akılın, pikirin bölö turgan nerse көйүп ketdi. Svetиңдин акчасын төлөй элексиң, балаңдын мектеби бар, балаңдын өзү бар, 4 балаң 4 мектепте окуп атат, ар биринин контрагы, машинең мотор кармайын деп атат, бензинге акча жок, иштен айдалайын деп атасың, толтура иштериң. Ошол мезгилде митип намазга туруп атканыңда оюң кетти, баягы контрактты кандай төлөм деген боюнча митип намаздын жанына келгенде ниет кылдымбы кылбадымбы деген ойго келип калды. Ушундай мезгилде адамдар тили менен кошо ниет кылса зыяны жок. Бирок тили эле айтып жүрөгү тастаса дагы болбой калат. Тилди айтып атканда жүрөккө жардам бериш керек, тил. Жүрөктөгү ниетке. Жүрөктөгү ниет эмне десе, сен кайсы намазды окуп атканыңды өзүң билишиң керек. Ошол эле ниет. Туруп атканыңда кайсы намазды окуп атасың? Шамбы, Алла, бу жетти болду. Аллаху акбар. Ал эми кээ бир адамдар ниети тил менен айтуу бидат, муну кайтарылыш керек деп катуу алгандыгы, же болбосо исламды өтө катуу алып алгандар, хавариждердин пикирлери бар го. Ким күнөө кылса эле капыр, тозокто калат. Ошо окшогондордун мутатаррифтердин пикири. Чектен ашкан. Мындай жөнөкөй нерсени чоң кылат. Жана пилни чымындан пил жасайт дейт го, ошондой. Кичинекей нерседен чоң. Ошого Şeyh İbn Teymiyyanın aytkan bir sözü var. Kim biro niyeti tili menen kılgan bolsa ustutiba, tova kıldırat deydi. Tova kıl niyet kılsan. İntaba, eğer tova kılıp ekinci tilim menen aytpayım dese boldu, illa kutile deydi. Eğer yok tova kılba jo men tilimi aytıyorum dese öldürülöt deydi. Bu söz çekten aşkanlık söz. Emin mintip uğup otursan, şu sözdü bir çoğun bir alım, büyük meselelerdi çeçken, mınday kazı, mınday adamlarga sözü ötkön, şunday alımdın sözündeydi. Özü, şunu жазып atkan kayakta dese, özü büt alımlar ağa öküm kılıp, sen akmak mesele toramaz aytasın deyip, götüne bir teyip, türmeye kamap koyup, nam berse, berbese yok, türmede oturup kağazı mitip, жазып düşünüp жазat. Tova kıldırış gerek, tova kılsa tova kılıp, olsa başını alış gerek. Başını almak diyor, özü türmeden çıkarıp ötürür.
Сөзді оқыған адамдар ойетті амытып, чоң Абу Ханифа сөйлеп отқандай сөзді. Бүтіндей алымдарменен кеңешіп, ал адамдар келіп астында отырып, мунакаша қылып, дәлелдерін алып келіп, шүйтіп, анан ереже жазып отқандай сөзді. Абалды қарасаң, жоқ, өзі түрмеде жатады. Өзі түрмеде жатқандығында себебі мәселелерді қата айтқан үшін жатады. Аны зұлым қылып біреу түрмеге кіргізген жоқ. Жоқ, бұл мезгілде алымдардың бардығы мынау айтқан мәселелер қата-қата деп қамалғандан кейін, уже қамақта жатып атып, шәкірттері қағаздары жашырып әкіріп береді, анан ешкім осы жерде отырып жазып атып, шиліп жасады. Ошого ниет мәселесінде же башқа бірдері мәселелерді анчалық қатып алу керегі жоқ. Қантип біреу ниетті навайту ан усаллия аз-зухра 4 ракат деп мен пешин намазын 4 ракат намаз фарызын оқуға ниет қылдым деген үшін эле тооба кылдырып, болбосо баш алына берсе. Не деген, қандай болады? Анан ушул нерсе исламга эмнеси менен каршы келип атат? Исламдын эмнесин бузуп ийип атат? Бузган жери жок го. Башка ибадаттарда тили менен ният кылуу мустахаб, пайгамбарыбыз тили менен айткан ибадат бар го. Ажылыкта ниет кылып атканга тилиң менен айтышың мустахаб. Пайгамбарыбыз тили менен айткан. Экөө окшош эле го. Демек, ошундан деле муштахид мутлактар ажылыкта тил менен ниет кылды дурусбу? Намазда деле ниет кылса болот десе деле муштахидтердин эрежесине туура келет да. Такыр исламда тил менен айтуу тыюу салынган, же болбосо тил менен айтпагыла деген тыюу салынган болсо, анда коркунучтуу болот. Ошого ниет маселесинде бирөөнү бирөө айыптоонун кереги жок. Жүрөгүң менен кылсаң, кыла бер. Нурун ала нур. Кыла албай, проблемаң көп, ойлонуп атып, тил менен айт. Неге ушуну айтып атабыз? Азыр васваса деген оору менен ооругандар толуп турат. Эмне кылышын билбейт. Дааратканага 5 жолу кирет. Колун жууп, чыкса да ушу бир жерге калып калды деп аткан адамдар жүрөгү менен ниет кылып көрсүн да. Васвасадан кантип кутулсам болот деп суроо эмнеден келет бизге? Мен таң калам, бул васваса деген нерсе адамга бир оюна салынган да. Ал деген нерсе иманынын алсыздыгынан, илиминин жоктугунан шайтан ээлеп алган да, шайтан башкарып алган. Ошол адамга попробуй ошол ниет жүрөгү менен кылып көрсүн, тили менен айтпай. Тили менен айтса да 5-6 жол айтса керек болчу. Себеби колун жууп келип алып, кайра жууду эч жер калып калбады экен деп кайра чектенет. 100% жууп келиптир. Ошондой мезгилде ниетти тили менен кошуп айтса проблема эмес. Бирөө мен тилим менен айтпайм, жүрөгүм менен айтам десе, нурун ала нур. Эми ушул 6 парызды айткандан кийин эми аврат эмне экендигин ачыктап атат муаллиф. Ва авратур ражул, эркек кишинин уяттуу жери ма тахта сурратихи ила тахта рукбатайхи. Киндиктин астынан баштап тизенин астына чейин дейт. Башкача айтканда, киндик аврат эмес. Киндиктин асты жагы аврат. Ошон үчүн кээ бир адамдарды көрөсүң, шортикти киндигинен бир карышылы түшүп алып кийип жүрөт. Киндиктин түгүнөн түшсө зыяны жок, уят жери ачылган жок. Киндикти жабуу милдет эмес. Бирок тизе аврат болот. Тизенин астына чейин түшүш керек шортиге же шыма. Демек авратур ражул ма тахта сурратихи. Киндиктин астынан ila tahta rukbatihi. Wa kadhalikal amatu. Ama deb azırkı mezgilde bul nese kalbaya kaldı. Kun ayalдар. Kun ayaldardın avratı erkeklerdinkine okşaş bulat. Başkaça aytkan al kojoyunun kızmatında olat. Sırtta iş kılat, amintip çıkıp, plantip giyinip jüre albayt al, işteyt al. Oşoğa kadhalikel amatu ay avratul amma ka avratul racul. Erkektin ile avratına okşaş ele. وَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ. Zahru dalısı, jana kursağı, köküröktörmen avrat deydi. Kalgan jeri açık bolsa bola berет deydi. Tizesine çeyin jabık boluş керек eкен, başka çyşıgına çaçı, koldoru, başı açık bolsa eç nerse bolbayt deydi. Bul ошол күң ayallarga aytılgan себеби алар кызмат кылган. Анан эгерде күңдөр азыр жок эми, ошолор
hijab kiyip alsa kayra şeriatta tıyılgan. Sen mine özüңө hur jana kul emes ayaldarga okşop kiyinip aldın dep kayra buyruk berip kayra çeşititken. Suro. Al күңдөрдө эле адамдарга шахватын берет го. Баягы бизге адамдар, эркектер көргөндө шахваты карап, козгоп бузулбасын деп, эркектерди көзүн сактасын деп аялдарды кийгизип атпайбызбы? Ал деле кыз го, анын деле фигурасы адамга жагат го, эмне болду десе, илгери табияты салим, мындай туура түшүнүгү бар адамдар күңдөргө кызыкчу эмес экен. Ал күңдөр малдардай эле мамиле болчу экен. Бирөөнүн табияга мындай аппетит тартчу эмес экен да. Ошого алардын аураты ошо эркектердикиндей эле, балки анын жону жана көкүрөгү ауратка кирет экен. Wa jami'u badanil hurra awratun illa wajha wa kaffayha. Эми жөнөкөй аялдарга келдик. Аялдардын аураты, уяттуу жери кандай десе, бүтүндөй денеси аялдардын аурат болот экен. Бүтүндөй денеси. Бирок illa wajhaha wa kaffayha, мынакей эреже. Бети жана алаканы аурат эмес дейт. Бетин ачса, колу ачык жүрсө болот. Ошого Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баданул хурра куллуха ауратун илля вajha ва каффайха деген пайгамбарыбыздын хадиси фихи ишара иля анна захара каффайха аура. Эми ушундан болтат, но сырт жагы аурат болуп калат. Ошон үчүн көйнөгүн кичине узураак кийиш керек болот. Эми мына ушундан улам аял кишилер бетин ачып, биздин бетин ачып жүрүшпөйбү? Аялдар бетин ачып жүргөндүгүнүн себеби ошондон. Бет ауратка кирбейт, уяттуу жерге кирбейт. Ошон үчүн жанагы закондун кабыл болгону да ошондон. Ханафи мазхабта уяттуу жер эмес, уяттуу жер эмес, мына эрежеде турат. Ой, кокуй, паланча хадис турат, түгүнчө аят турат. Ошонун баардыгы каралып чыккандан кийинки жазылган эреже ушу. Эми андан кийин анан биздин китептерибизде, Мунтака жана башка китептерде, эгер бир жаш кыз болсо, ал кыз өтө сулуу болсо, эгер ошонун бетин ачып алса, эркектердин баары жыгыла турган болсо, Ош базарга кетип атып, дордого кетип кала турган болсо, ошону көргөн боюнча, анда ал аял бетин жапсын деген, адамдарга фитне кылып атат деген. Эми биздин заманыбызда ошондой барбы азыр? Бирөө хижапчан, бети ачык. Адамдар ошонун бетин көрүп жыгылып атабы адамдар азыр? Азыр башка жака чыгып жүрөт аны. Демек, биздин үрп адатыбызда ал нерсе кабыл алынбаптыр. Анан ошого силер өкмөттүн бир нерсесин кылып атасың, кайранан эмес, өкмөт бул өкмөт жок мезгилде Абу Ханифа жазып койгон. Бети менен колу аурат эмес деп. Ошо эрежеге кайтып атабыз. Демек, далил бар бекен? Далил бар экен. Эми анан адам ыктыярдуу түрдө да кийингенине. Бетин жабабы, артын жабабы, кулагын жабабы, мисалы да. Бирөө вообще эшикке чыкпай коёбу, бул адамдын өзүнүн эрки. Ал эми мамлекет тарабынан бетти жапкан кылмыш дегендиги ал коопсуздуктан улам айтылып атат. Мен билбейм, мамлекет ушул нерсе кооптуу болуп атат. Бетин жаап барып, бизге таанылбай, бизде жана камералар бар да, адам жүзүн тааныйт. Ошого элешпей барып эле кылмыш кылып, бир жерде бир нерсе кылбасын дегенден улам, еще Ханафи мазхабка каршы келбестен, Ханафи мазхабта турат эрежеде. Ошондой чечим кабыл алганга милдеттүүбүз. Кээ бирки жактарда жоолук салганды тыйып салган. Бизде ошо бетин жапканды тыйып салып койсо, Ханафи мазхабтан чыккан жок деген сөз мынакей. Бирөө далил толтурган ошо. Wa fi qadamayha riwayatani. Эми бутунда эки риваят бар дейт. Ан Аби Ханифа, Абу Ханифадан фи ривая аннаху аура. Бир риваятта Абу Ханифа буту аурат, уяттуу жер десе, экинчиси аурат эмес дейт. Риваятул Хасан аннаху лайса би аура. Хасан бин Зияд Лу'лу'i деген Абу Ханифанда бир шакирти бар. Анын сөзү Ханафи мазхабта экинчи орунда турат. Ошол кишинин риваятын аннаху лайса би аура, бут аурат эмес деп айтылган.
Wa hiya asah. Muna uşu sahih deydi. لأن المرأة مبتلات بإبداء قدميها في مشيها إذ ربما لا تجد الخف. Sebebi ayal deydi, basqanğa milletті deydi. Mümkün deydi bir ayaldın ilgari but kiyimi жоқ болады, but açılıp қалады, ошон үчүн buttu avrat desek кыйын болуп калат аялдарга deydi. Oşoğu Hasan bin Ziyad Lu'lu'idin ibaraсын nemesinin kavlun alağız deyip İmam Cevizade El-İthar kitabında buna şunday deydi. Nemenin muhtardın şarhında. Anan daha bir mesele var. Namazın içinde avrat emas, sırtında avrat degen daha mesele var. Namazga girgende adamlar oşo butun baypak kiyip edile okuyorsa sırtqa çıkanda ne kılış gerek? But kiyim giyiş gerek deydi. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنُ الْكَعْبَةِ. Andan keyin kayra janağı mesele özü kaydıda men kana bi Mekkete. Kim Mekke'de bola turgan bolsa ve farduhu ay bir yüzdü buru kıvlan qarau isabatu aynul Ka'ba. Ka'banın özün qarau millet tuat. Ay bi Mekkete degen ay fil haram, dahil haram degen söz. Haramdın içinde degen dese. Ve farduhu isabatu aynul Ka'ba. Ka'banın özüne tiyiş gerek. Hanefi mazhabının başka bir mazhabların ayırması bizdeki şu Ka'ba tarafты qarasaң jettin. Bismillah. Başkalarda Ka'banın dualına tiyiş gerek deydi. Dualı жоқ bola turgan bolsa Ka'bаны qaragan bolbay qalat deydi. Hanefi mazhabının dəlilinin күчтүүлүгүн qarаңыз. O Abu Hanife ilgari şu erejeni girgizgen azırga çeyin amal kılıp gelemiz. Uşul amalın күчтүүлүгүн qarаңыз. Bir mezgilde Kaaba buzulup eşteke жоқ болгондо da ошол tarafka карап adamlar namaz okugan. Bir mezgilde Kaaba buzulgan. Kayra kurulganга çeyin adamlar uşul tarafты karap okugan. Ekinçiden eğer Kaaba'nın dualına yüzün bolboyt deseng anda azırkı mezgilde ekinci etaj, üçüncü etajda namaz okusan Kaaba ıldıjakta kaldı. Senin yüzün Kaaba'nın üstünden getip kaldı. Mınday bolupçu. Bolboy kalat. Oşoğa bizde Hanefi mazhabta Kaaba'nı taraptı asmanga çeyin oşel kıbıla inşallah. O saatin üstüne bolup alsaң da çıkıp alıp durup okusaң dagı yüzün Kaaba'dan 50 kaça metre? 500 metre joğu jakta turат. Kaaba'nın tuzuna kararlı okuysun Allahu Ekber sen Kaaba'nı qarap atasın degen hüküm geledi. Hanefi mazhabtın meselesini gördüңөр mü kanday? Tereň. وَمَنْ كَانَ نَائِيًا بَعِيدًا. Kim biri alыс bola turgan bolsa Kaaba'dan. Ay anil Ka'bati fa isabatu cihatiha. Oşol tarapqa okuysun deydi. Bunu menen özün tauş mümkün emas. Demek Kaaba'nın özün tağı bul Mekke'de je bolsa haram meçitin içinde Kaaba'nı görüp tursan gana. Anda men alыстагандан keyin isabatu cihati oşol tarapqa qarap okuysun. Kaaba tarap qara. Janagı biz aytkan meselege ay isabatu cihatul Kaaba. Lianna taklifa bihasabul vus. Sebebi adamların moyuna yüktölüngen nerse kolundan gele turgan işte. Bunu o jakında çıkıp kaldı. Onu jannar jagındağı meçitти Uygurlar, Kırgızlar bolup salıp atkan mezgilde андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Koldan mine gelgen, uşo ukkan uşul batıştın solrak tarafında dedi, uşo tarafka kılgan. Demek adamga yüktölüngen mildet kolundan gelgençelik darajada. Walaysa fi wus'i illa hada dedi. Adamın мүмкүнчүлүгү mına uşul tarafka gana tiye alat dedi. Wa man kana khaifan min aduwin aw sab'in. Emi bir adam korkkan abal olsa, düşmandan mı, cırtkıştan mı, orudan mı, yusalli ila ayyi cihatin qadar. Qaysı tarafka мүмкүнчүлүгү bolsa oşaqa qarap qaray berет. Biri mınaka ketdi, düşman bilen soğuşup atat. Kaaba buyakta oşoya qarap soğuşup atıp oşaqa qarap namaz okuy berет. Je bolsa Kaaba jakты qarayın dese, düşmanlar bir cırtkışlar sağa мүмкүнчүлүк berет. Je orup atasın, jatasın. Je samolyotda ketip atasın. Мүмкүнчүлүгүң жок. Qaysı tarafka ketip atsaң, ila ayyi cihatin qadar oşol tarafka qarap namaz okup kerebet. Wa in ishtabahat alayhi al-qiblatu wa laysa lahu man yas'aluhu ijtahada wa salla.
Эми bir adam çölde bolup kaldı, karangı uyda bolup kaldı, je bir belgisiz bir жерге барып kaldı, iştahbahat aleyhi. Kaaba kayakta ekeni bilinmey kaldı. Telefonun zaryadkası öçüp kaldı. Surayın desen adam yok. Ne kılasın? وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ. Surayın desen adam yok. Eğer bir surayı turgan adam bolsa, anda suraş gerek bolat. Surayı turgan adam da yok. Kolunda, telefonunda yok. Hiçbir yıldız pıldız da bilbeysin. İlgerikler yıldızga karap kılan tapkan. Bilesingler mi? Hiç tekeni bilbeydi kesin. İçtehede ve salla. Özün iştihat kazı. Tek ben bir yaktan geldim. Oşonda gelgende Kırgızstan bir yakta olat. Ben bir yaka düştüm. Oşonda batış kanday olat dep özün hareket kılasındağı ошол tarafka karab namaz okuysun. Ve la yu'idu ve in akhta'a. Erejeni karаңыз. Andan keyin biri bilip aytты, sen to'g'ri emas o'qiyapsın dedi. Kaaba bir yakta olsa sen bir yoqqa qarab o'qiyapsın. Biroq o'zing bir narsalarda harakat qilgansan, yıldızыңga qaradingmi, o'zing kelgan joyingga qaradingmi, ish qilsa ijtihad qilding, qo'lingdan kelishincha. Ve la yu'idu in akhta. Andan keyin bilip qalsa da namazını qaytarib o'qiydi dedi. Bo'ldi. Sebebi niyet. Ketdi bismillah. فَإِنْ عَلِمَ بِالْخَطَئِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اِسْتَدَارَ وَبَنَى. Emi bir adam bismillah dep hareket kıldı dağı Kaaba uşul jakta dep başladı. Allahu Akbar da okup atkanında eşekçe müdögede kıvıla sel sol jagında sen to'g'ri emas jakты qarab aldың. Dese biri. Je bolbosa özü bilip kaldı. Je bolbosa biri mintip burup koydu. Jana eşek bolbay kalat sırttan talim alıp kaldı. Mintip burup koydu bir yakka gözüp. Min alima bil khata'i. Özü hata bolganын bilip kaldı. Ve huwa fil hali annahu yusalli. Namaz okuyatkana namaz istedara ilal kıbla. Oşo kıbla jakka mintip burulup atıp namaz okuyor. Ve bana namazın ulantip kötüberet. Buga dalil katары bağı kıbleteyn meselesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga birinci hüküm gelgende Beytul Maqdis'e qarab kıblagan qaragаны. Biroq daima dua kılsa, Allah'ım beni Kaaba'ga qarab namaz okutur dep. Anan Allah Taala oşol Peygamberimizin tileğini kılıp anan Kaaba'ga qarab namaz oku buyruğa düşköndө bir ayıldagılar oşo kıbleteyndin eğileri. Ol buyruq jetelekte Beytul Maqdis'e gelip okutkan bular. Qarab. Anan kawarı gelip aytat Kaaba kıbla Kaaba'ga buruldu degende 2 rekat namazın yarım 2 rekat bir yoqqa burulup okuşkan. Namazın buzbastan durup. Oşondan ulam kıbleteyn degen atqa kanıp kalgan, ana ajıga barganda umraga barganda ziyaret kılат. Ve in salla bi gayri ijtihadin fa akhta'a aada. Egerde jana kıblanı bilbey atıp turup ele şakta dep turup ne kadar okudu. Bi gayri ijtihadin fa akhta'a. Hata bolup kala turgan bolsa aada em kayra namazını okudu. Sebebi ne? İçtihat kılışıga milletli boç. İzleş gerek boç. Kişine akılını işleş gerek boç. Bolvodu ana bol. Ve illa fala. Ay in lem yukhti fala i'adete aleyhi li vücudu teveccuh ilal kıbla. Emi şakta o sektörde oku aldı da. Biroq tura çıkıp kaldı da. Tura çıksa namazını kaytarbaydı okuyup etem. Tura çıkıp kaldı da bismillah. Şeyden toktatav ve biyanvi salat allati yadkhulu fiha niyetu muttasilatan bi tahrimati andan keyin emi niyetni qantip qiluu masalasini keyingi sabagimizda qilamiz. So'rovlar bor ekan.